U sklopu 14. kola sutra u nedjelju sa početkom od 13:30 Orijent očekuje Cibaliju. Bit će to svakako vrlo teška utakmica sa sjajnom ekipom koja je igrala prvu i drugu ligu, čime su stekli prije svega veliko iskustvo, no crveno-bijeli svakako idu na pobjedu. Da, u pravu ste, sutra dolazi jedan jako nezgodan i protivnik koji igra već dugi niz godina, je igrao i prvu ligu i drugu ligu, znaju tu ligu u dušu, šta se kaže, međutim mi nemamo izbora, mi moramo ići na pobjedu jer smo zadnju utakmicu protiv Solina nažalost izgubili, nismo napravili ono što smo svi očekivali, a to je da upišemo nova 3 boda i priključimo se vrhu. Nažalost imali smo puno situacija za postići gol, nismo ga dali, primili smo naivno gol, tako da sutra protiv jedne neugodne i teške ekipe kao što je Cibalija ćemo morati pokazati puno više i htjenja i želje i volje da dođemo do tog cilja, to su 3 boda koja bi nas ostavila u utrci za vrh, jer u suprotnom ćemo onda doći u situaciju da smo u nezavidnoj situaciji, ostaju još 3 kola do kraja onda i bit će puno teže nego sada šta je. Šef struke na Krimeji ne krije nezadovoljstvo prošlom utakmicom protiv Solina, no analizirajući greške i u razgovoru sa ekipom izvukle su se pouke. Evo već tjedan dana kako je prošla ta utakmica, ja još nisam došao na sebe jer osjećam da možemo sigurno puno bolje i puno više nego što je sad trenutno pokazano. Puno sam pričao s igračima, ovaj tjedan smo pokušali dignuti malo i razinu spremnosti jer znamo da su igrači bili dosta odsutni zbog te korone. Protiv Solina mi je falilo 6 igrača, sutra će ostati eto, 3 još koja neće biti u kadru, 3 se vraćaju, tako da mislim da će biti puno lakše što se tiče toga, ali eto, dečki su shvatili isto tako da bi pobjedio utakmicu moraš dati koji gol, a mi stvarno jako teško dajemo golove, tako da onda protivnika vratimo u život, oni iz jedne polušanse ili šanse postignu gol i onda je teško se vraćati, tako da vjerujem da su i oni svjesni situacije, ono što sam rekao već bio da se na muci poznaju junaci, ja vjerujem da će oni to shvatiti, da će sutra pokazati pravo lice i kažem da ćemo sutra upisati nova 3 boda jer samo nas to drži u vrhu. Trener može računati na povratnike Libera, Kokorovića i Brdara, te će ipak nešto biti lakše nego na prošloj utakmici. No, nažalost, Vidas i veliki radnik Matija Petrović, koji je na prošloj utakmici slomio 2 rebra, biti će još neko vrijeme izvan stroja. Nogomet je svakako promijenio svoj oblik, jer utakmice više zvuče, a izgledaju kao treninzi, jer svima nedostaje taj 12. igrač na kojeg su crveno-bijeli uvijek mogli računati. Ali fale sigurno puno navijači, volio bi da su tu s nama, pa makar nas i grdili ono što se kaže, ali da osjetimo da su tu, a normalno da bi mi volili najsretniji bili da ih obradujemo sa nova 3 boda, a normalno da ih pozivamo i da pogledaju utakmicu na streamu. Vjerujem da će ipak na kraju te utakmice imati malo više zadovoljstva nego što su imali prošlu nedjelju. Stoga za pozvati je sve ljubitelje Orijenta i one koji će to tek postati da prate susret 14. kola uživo na službenom kanalu Orijenta. Utakmica počinje u 13:30, a svakako se priključite ranije.